wat MDC jong kamau keruat kila pun mana keleng tu lah sale don bor ba adan un mino mencis ni wan lang bat ni udan ka jing lang Snong ke jong pi dak ba priang sobharu ontang ye kinong snong jo ka snong mariau priang sobha ya ki baro ki pai ba ki bawan yau hangni hakane ke yo mariau Kumjuru ya ki bandon kam ki badan ki jayalangkur dan banyalang jong ki self help group ki badan menta kasih hane po yo mariau priang sobha ya ki bawan na syabar jong kamothat raisan konsen siru ki ban yo hangni po yo mariau banging skam kedika lat kedika kabu yang ibaro bangin yo snow tu la ke jong ki skor ya ga jengkran na kinungilam ke jong ibar kam tam tak bang snow buram ya i Dr. Baskam Marbo kade dikasih sajan ke ba iyo syuti Rayman na kasngi ko ba jatu yapi Dr. Baskam milami inyo baje mastap na ye nangkong balik on school siwai ki khon nang tapat ilai sa school ba lehu ban hikai ye ki samla puli janit pat ilai kelek kelek ki sno banyak kendo ye ki pat ba jogari ke jongi bat kumjuru man pensya ye kene ke election napi kumtanya sotu ye ga jingbun kam ke jongi ya ka jingkhia jong ka kam amtang hayi ngasam andai komunoi kai idang don ka jingket kli hi adu benta na kamta ki samla pule bat kamjur ka jingket kli na kamta ki pai ba ka jongi ngismodon bok ba ka parti ka jongi kala ji ya i bai di simti ban mipli na kamta jong i Dr. Riki Sengkan tengin pun Islam ya ka jingyalang kindon tang arngot kinong kren benengkong nyo ban kren na iba kras rentah yang ibang nyale itu itaw ba bat we na ki riurang ba ubri ubala rimma ubala iba haka jeli jong kasanyi masima badi katapat ni siyo ya ka jengkren na Dr. Baskam nakalang jaga parti ke jongingi ai kublai bat penpau ke jeng sungu ya ka darbar senang mariau kabam jukan tai yang i bangi pan na pelong ya ke jelang hang ne ka jaka akan mau ka por ba ngiwan pelong ya ka jelang election MP ru kade kapor baki pelong ya ka football hang ni handai kila ya kapor banyak ni ke jaka bangin pelong ya ke jilang nang ta kawan seka election MDC ru kade kapor ba pelong football ke samla handai kila ya kene ke jaka ba de kapor bangin pelong ya ke jilang mata ka snipat kamdon ke football dei nakalang ke jong pil kene ke jaka nakalang jong saudaru ada preng ke jeng bun kam idon ka jilang kor ten dei dak mesim ke jeng sui dak mesim ke jeng kben ilawan mat priang sobha yangi kublai sibut ne saudar ba pila priang sobha yangi bar wala pimla banan bangi ne kaporu handai pila priang sobha yangi i ai kublai ru ya ba karman ni balong go saudar bare menjong ne snong i dalang bangi ne kapor ba ye kiwe pat ki riu rang ba dan ru ki saudar ne ki snong ki mamarjan ki blodon hakane ke yo bat ki balong sa ronglang ha ke jalang nakam sipor arpor kumtangi priang sobha kelum lang ye pi baro akani kapor baka kelimat ka pemerintah ge pai ba ke mo ko bandong hani kapor sa penginya seprang baka ne ka jelang ke jongi ya ke babon hi ki pai ma ne ka than mariau bat ki snong ke mamarjan kemalong ye pi na da bandrung ke babon ki snong lawan chamau senam chamau ketat chamau kli chamasar bat ka sa bangilai karham kata ka jing yo ki pai ba ya ka parti ke jongi kata kajeng kersan kajeng kaitang yai ne sa adu mentah lalu bangina senang hak election MP berkemjuru akan di MDC election kebeladat ngasutu ya kata habang alik sikisnang kil ongkum ni kilong kemi habang kali bakilami tu ki kubor akan di kisngi kebeladat ma don no utu UEM bade MDC yang makruat ulah resign no don ru ki ham saya badon ki MDC pra ki masabi no ongkulong kemi tang sumi la ka parti pra ngilwan ra la mayong akan si ngi ong ki jom klang kui kum do hakapor ba pile MDC ngi mitu to ba powan nyem ti usaha do to ba powan report election ngi pek back ya ka parti pra ban ngi pek sembol pra ngi thap angta bat ki ong kum ta dam da dei ba pi le na upra be pile na ka ka BPP pinum long MDC kata ngasotu ya kajing jo ki pai ba kajing ka parti ka jongi ya kajing syirham man kersan ni ka parti ka jongi kumta na kalang jonga kum MDC
ngayan hakan kapor ban ong ban kular khmat jopi baro kinong kersan ba dalilai nginom set kelai kan ka parti namana nga set kelala dengan mino na ka parti PPP kamot nga set kelai ya pi ki pa ba ki bla ai ka jing kersan ki bla ai kata ka jing i jing na ka parti ka jongi hakapor bangile ka election MP ki babon ki pa ba ki la terwahi ta kaman sobha banlong kum ki polling agent ha ki polling station kawan ke election MP siru kumtahi dak mesin ke jing e dak mesin ke jing kit clear namar ke jing snow e namar ke jing snow dan bar kam ta me namar ke jing snow shania ya ke ka parti ke jongi ha ke jing lam jongi ba adan ha ke jing lam jongi jong Dr. Baskem pilawan nak lang man snow ba kumbang la jupan pau ba ka parti ke jongi ke bakwa banya akal ti ke bakhut ka bahikai ya ki patma kumdo bangin ya ke election kumdo bangin je ke nang mikman klam na up community banyo pisa pila wan na kata ka musim ka bamon sobha ka balai loy ke jong phi kumdo manga kumubo phi pila penjok ngata ngan phat segai pat ke parti nginum le ya kata bat hadu ke mensis niru habangi pelong ke jelang jong baro ke MDC yang teh hapo ka office je kasang badan iba aden iba cross idon lang I Dr. Karshan vice president ke don lang ngila penpau khmat jo ke parti ba kum ki MDC ke baki pat ba ke la penjob yangi nginya scam hadu ke bakot ai ba kita ke bela persyak yangi ki penni ya ki kubur ham saya lemba jo ki social media andai kum kinong kersan jo ke parti syania bat ngek akijing ong akijing lam bat akijing kran jo ba adan bat kum ju urut na kaliang jo ngi kum ki MDC katang ka ban penpau pen jo pi ne kapor yo pi ong dan ba ong tu ba pualun mino hono pra pi kerja pra penyepoi se ya dan ki ong kin buon ki ong kumta hakan si ngalai sngau ya kata oh tu pudu puan ti Islam syu banne ne sim bakali ke jingkren ke bami no ka dono na ka mesim ke jonga bat entan na ka jonga jong baro ke MDC wat MDC jong ka mau keruat oh kira pun benak keleng oh tu la sale don bor ba adan un mino Mencis ni wan lang bat ni udan ha gaji lang. Haka darbar ke belalong apa desik council ke berang syukur akan dekat tayo ke beladap. Habang ladon ketua gajingnya tainya bat kiliang persyak. MBC jo kama korat ubak penkara ura yang lang bat ni. Banyak tainya banyak persyak ya ke ka bangem soi hap ya gajing le gajong kiliang persyak. Ki beliau kino mikmat ki bala penyang dekat VVP ki bala job naga VVP ki day. Ki badon kita kajing sutu bat ki basyania bari bekongu ya kajing alam ya kajing seneng kajing pedi je kini alam gajongi 4 jutaan ki parti ki banlum nakapor syakapor lakalong ya ki MDC lakalong ya ki MLA ki ban pedi ya kajing bakla gajongi ki ban seneng ki ban kraw ya kajing ya ki kintian tikitli ki bangi kran ibadan nakapor syakapor ilum yangi itu Dr. Baskem nak kapor kilo mingi man seneng man peningi namang ini kinong mikmat ke berang temai desa kira kejengnya ki babakla kejeng trikam jongi ki babakla dai maki ki bapedi ke belam mingi ke kumno in ano ikinong ilam ki bakum kita iba ada ni mlong tong nong ilam jaka PPP dai nong ilam jaka ri bakajaj benriu ngile siapa jan ka hills ki patma ki syanahi ngile syari bhai ke ju ka mesim Ilai syariwar kalong kumju kata kadi ke syania ka bangilayo ka ba pi kum ki pai ba phila ai ya ka parti ke jongi bar kumju ya kinangalam ke jongi namar ka kadang khod ya pi ka ne kapor phila bani ki social media ki Facebook kabar keleng hanrai kum kita ki bla yo ya ke jeng pensyai kum ta ki bla yo ya ke jeng hikai yang skam ma kanongrim ke jeng pensyai ken wan hangi lama kilat beper nai kum kita pat kibriu kum ka parti kalaong balaseng ya ka BPP ya ka nong replay mangir syakri ya ka riba ka jaj benriu da ka jing tip play hadu mentangnya pat kala ya ta ka nong rem nginang yang scam mangina ban yang kum dia ke mangina ban yang mentaru dai namar bang yo I ya ka kti ka bor ka jong play baka ya asna jonga ba jong pi kijing kila banwan kijing persoi ya kita le ki baya ki setting play kin jur kijing persoi
Amtang ya kinang ilam, amtang yang ngaku MDC ni ya pi kinang kersyaw kinwan ki bakum kita. Hendai bagi pendam mila depan. Hakmat ublay uba shisha. Giyo ya kajing pensyai, giyo ya kajing singai. Te sai sin pat ngane kapor. Ngakot iki badan hayo. Pinaban sengap ni kini kikor di pesawat kiba ngila penbaik. Kibadan haki stesen hadukan, kibadan haki jing kisem karpat ya pibat platform shipor. Masngap ya ke kiba nakaliang juga parti kejungi kadan berpensengau penang jong pi ya kini kapor. Te kini kapor ngana peslam syu sai sin ngapriang sobha ya kinoi lam kejungi nang ni nepok motar rasyan ru. Bat kipat ki para samla kibalawan nang tina shlong kibada kamesim kejung sui yang iki pat mak nang motar rasyan kilawan banyak senang lambat ngi akan dikapor baka kelimat ka mamata te kana makapor kana Islam an kodno akan dikapor ya iba crossbar na tiang ibalang way ni kidi orang ba kabalang pi mene way ni ki riusai pertai ubala iba bado ke kapor utara syara jong ke parti ke jongi ben a ya ke jengkran habran jongi hani kapor baka kelimat ka mamata shua jo kata na kalam ki samla kilang kmi jongi ni ke parti ke jongi kidon gijing priang sobha na kamtai Dr. Baskham bat kini ke barwan lang bat I tengah khot ye yai maka ban pet laurin yang ban penbaik ke volunteers ban ai ye ke jeng aso nang ni kilo ang nangin asen ti lupa nama Dr. Baskham in job baik ta saya no bakras ta kaya bakras naka ang adab job jadi banyo ikan sentiu mah tak kereta itu senang pandang mah tak kiba nang pandang ya ki bukan kini yang pandang kini yang ayat seperang bagani kajeng keren kejongi te sai siapa ngakot ipi baru akan dikepor bapin snap ya kajeng keren bagajeng pensyai nang tai bakras per naka liang jong bakras lunta tiang